بصوا هنعمل كمان رغيف مع بعض كده. الرغيف الاولاني طلع كبير، فصغرنا العجينه شويه كده عشان مبقاش كبير قوي، هنخليه معقول كده الرغيف. كده معانا اهمت، النار عاليه طبعا، الصينيه بتاعتنا مش دهننا حاجه، على اول رف من تحت. ماشي، مشغلين الشوايه ومشغلين الفرن من تحت. خلصنا العيش بتاعنا اهوت، العيش بتاعنا جميل اهوت. بصوا الرغيف، العيش كده من جوه جميل كده اهو. خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده اهوت. ان عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس.